Gaya dan benta hajma bon ki kam jong ki department of fair khantam hajma penroy ya ke education ke kentiu ke shna ya policy jong ke education but terpang ke wanra ya kini ki college ki fair dari kini ke sarkar ke Penlong People's College ya kini ke mau kerwat singap siem college hamne India kalabu kerdan classified ke state Meghalaya jungi haga kerdan kebahatrai lowest rank but kejela kebetulan tam worst performance state na pring state baru jengkari India. Kani ka kam issue kare ke bakhya bha very serious matter bar ka sarkar Meghalaya kham tam ke education department kamde satyaban khensting take lightly halor kani ka kam. Ki college but university ru kila nangbun increasing kat banang mi gisngi hipor. Henry ka jingdon ki pep school shi por pat drop out kala nangjur increase ban arfu ar hajar man la ka snem. Ha ka por men shapan ka Jylla Meghalaya ka Jylla ka bakhampau most prominent state ha ka tho ka puli education ka sor shlong lei kala yo ya ka nam kum ka jaka pedeng jong ka puli puthi educational hub but baro ki jat benriu na keleng kari India kia kini bat angnut tang menyo puli hasilong kumno pat kan syuhiar kensan ya ka nam ka buram ha ka puli ka puthi menta